Kako povećati? Dupe bez bildovanja nogu. 3 najbolje vežbe. Hip thrusteri 1+1/4. Hoćemo da zadržimo gornju poziciju svaki put 1 sekundu. Nema aktivacije kvadricepsa. List se ne spaja sa zadnjom ložom. S tim u vezi kvadriceps nije aktivan. Isključivo imamo aktivnost gluteusa. Druga varijanta, kas, glut bridge. Mali potez dole, mali potez gore. Nema aktivacije kvadricepsa. 8 do 12 ponavljanja, 4 do 6 serija. Bugarski čučaj, moja omiljena vežba za donji deo tela. Jer radimo prvo jednu nogu, 30 sekundi pauza, pa druga noga. Kao što vidite ovdje, ona se spušta dole, preklještila je moj prst i maksimalno istegnuta ova glutealna regija. Ako ovaj isti prst stavimo ovdje, onda nije preklještila moj prst, znači da kvadriceps nije istegnut, s tim u vezi kvadriceps nije aktivan, gluteus jeste. Glut abdukcija, apsolutno nema nikakve aktivacije kvadricepsa, funkcija gluteusa je da odvodi kolena u stranu, da odvodi nogu u stranu. 15 do 20 ponavljanja radite na kraju treninga 3 do 4 serije. Svi programi za devojke i za muškarce su na stefanmeto.com, link je u opisu profila.